ubugome n'ubugambanyi bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntibibonwa gusa na M23 ndetse n'abandi bene gihugu barabibona ndetse babigaragaza mu buryo bugiye butandukanye, yaho uburyo bw'amajwi, uburyo bw'inyandiko ndetse no mu bundi buryo bwose bushoboka, yaba kwandika ibitabo barabikora, ariko bakagaragaza uburyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugambanira igihugu. Tugiye kubagezaho rero inyandiko cyangwa ibaruwa ikomeye cyane yandikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ikaba yanditswe n'umuturage, aho yatangiye aha iyi baruwa ye cyangwa urwandiko rwe aruha umutwe ugira uti: agahigo k'ubugambanyi, ubusahuzi n'ibinyoma by'ubwigenge. Ubwo yatangiye avuga ati Felix Tshisekedi, agahigo k'ubugambanyi, ubusahuzi n'ibinyoma by'ubwigenge. Yakomeje agira ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si uko gusa iri mu bibazo, ahubwo yaragambaniwe, yagurishijwe kandi iri kugurishwa ku giciro gito, mu gihe abaturage bamaze imyaka myinshi bababazwa n'ubukene budashobora kwihanganirwa, mu gihe miliyoni z'impunzi zibayeho mu nkambi zitesha agaciro ikiremwa muntu, mu gihe abaturage bo mu burasirazuba bicwa, bafatwa ku ngufu, bashonje kandi bahatirwa guhunga. Felix Tshisekedi we yambara isura y'ubwigenge butari bwo, akavuga amagambo yaka umuriro no gusaba ikiganiro cya rubanda cyigenga. Ariko inyuma y'aya magambo agaragara inyuma, ukuri kwambaye ubusa gukomeje kwigaragaza. Felix Tshisekedi ni urufunguzo rukora mu buryo bworoshye mu mashini y'ubusahuzi isahura igihugu umutungo wacyo, kugira ngo uhembure umuryango we no kugundira ubutegetsi yabonye nyuma yo kwiba uburenganzira bw'abaturage binyuze muri deal. Colonel Nanga, uhoze ari perezida wa Seni, yivugiye nta guca ku ruhande. Kwivuguruza rero k'umukuru w'igihugu, perezida w'igikinisho cyangwa w'iseseme, iryo jambo yakoresheje, ngo uhereye muri 2019 Felix Tshisekedi yigaragaje nk'umwami w'ukwigiza nkana, perezida uha amasezerano abaturage ataramba, ahubwo ugendera ku mibare ye ya politiki. Yavuze ati yarahiriye ko atazigera avugana n'umutwe wa AFC M23, ubu arabakira rwihishwa kure y'amaso y'abaturage. Yavuze ko atazongera kubonana na Paul Kagame usibye bahuriye mu ijuru, ariko yamwakiriye mu biro bikomeye i Doha, imbere y'ibihugu bikomeye bigabana umutungo w'uburasirazuba. Ati yavuze ko Goma itazigera ifatwa, ariko byarangiye, Goma na Bukavu zombi zifashwe, abaturage basigara mu maboko y'umutekano muke. Yakomeje agira ati yari yaravuze ko azajya gutura i Beni kugeza intsinzi igezweho, ukuri yifungiranye i Kinshasa, areka FRDC ikomeza kurwana nta bikoresho bihagije, ingengo y'imari y'ingabo ikanyuzwa mu muryango w'abasahuzi. Muri icyo gihe yanataye icyizere cya bagenzi bo mu karere bari barimo kugerageza gukemura ikibazo. Rwanda, Nairobi, Doha, gahunda zose yarazishegeshe, atari ku bwo kwitangira igihugu, ahubwo kubw'imibare ya politiki ye, gukomeza intambara n'u Rwanda kugira ngo acogoze uburakari bw'abaturage ku kunanirwa kwe no ku buyobozi bwe bubi. Ijambo ry'ubwigenge ry'ibinyoma, igihu cy'umwotsi. Amateka aherutse ya Afurika arabyemeza neza. Buri gihe umuyobozi wa Afurika wari usanzwe ukorera abanyamahanga, iyo atangiye kuvuga amagambo y'ubwigenge, biba ari ikimenyetso cy'uko inzira irimo kumunanira. Tshisekedi ntabwo avuye ku murongo, arashinja abandi kwivanga, nyamara we asigaye yiringiye amahanga gusa. Washington na Doha byabaye ibicumbi bye by'ibiganiro by'ibanga, mu gihe gikomeje kwamagana ibikorwa by'imbere mu gihugu bya Senko na ECC, agera n'aho atuka abepiskopi ku mugaragaro. Yihutira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangira rimwe ku isahani imwe amabuye y'agaciro y'ingenzi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri deal y'ubusahuzi.
amabuye y'agaciro ku busugire bwa politike mu buryo bumeze nk'uburyo bwa Ukraine bwashyizwe muri Congo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahawe igisobanuro gishya. Amabuye y'agaciro asimbuzwa umutekano wa politiki. Ikinyuranyo giteye isoni avuga ko Johannesburg cyangwa igitekerezo cya Thabo Mbeki ari amahanga, ariko Washington atariyo. Nyamara Washington si umurwa wa Congo. Nta munyekongo n'umwe uhafite uburenganzira bwo guhitirwamo iby'ahazaza h'igihugu, kandi ugereranyije Afurika y'Epfo n'umukuru wayo icyo gihe Thabo Mbeki ntibigeze bacogora mu gihe cya krize ikomeye ya 2001-2003 ubwo bafashaga politike yose yo muri Congo kwiyubaka binyuze mu masezerano ya San Siri. Iki kinyuranyo cyerekana uburyo butumvikana kandi bwica igihugu bwa perezida witeguye gutanga byose n'ubusugire bw'igihugu arimo kugira ngo arambe ku butegetsi bwe buri mu manegeka. Politike y'igihugu n'iterabwoba. Ku magambo y'uburyarya hiyongereyeho uburyo bwo kugundira ubutegetsi buteye impungenge. Tshisekedi yashyize muri Congo politike y'iterabwoba atari mu gihugu gusa ahubwo no hanze, cyane cyane mu Bubiligi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahungiye hanze barahigwa, itangazamakuru riracecekeshwa, amajwi anyuranye araterwa ubwoba, rimwe na rimwe bakicwa. Intego irasobanutse: gusiga igihugu nta barwanya ubutegetsi nyakuri, hakabaho gusa ibikoresho byoroshye bitagira ijambo byiteguye kwemera amanyanga ye. Iyo gahunda ngo nimara kurangira azahita atangaza ikiganiro cya rubanda kizagenzurwa nawe kuva ku ntangiriro kugeza ku mpera, ariko ntihakagire uwibeshya. Iryo terabwoba ntirizahagarika ubwicanyi bwo mu burasirazuba, ubukene, ubushomeri cyangwa gusenyuka k'ubuyobozi bw'igihugu. Igihugu kiyoborwa nk'aho ari iduka ry'ubujura. Kuva Tshisekedi yagera ku butegetsi nta na rimwe hagaragaye ibiganiro bikomeye ku bibazo by'ukuri bya Congo. Gushyiraho politike y'iterambere isobanutse ifite imibare n'uburyo bwo gushyirwa mu bikorwa, kubaka imiyoborere ikomeye ishingiye ku butabera, gushyiraho umutekano urambye ku baturage no guteza imbere ishoramari ntibyigeze bibaho. Ahubwo igihugu kiyoborwa nk'iduka ry'ubucuruzi bw'ibitemewe, umutungo uragurishwa ku giciro gito, amafaranga aranyerezwa, inyungu zigahabwa umuryango wa perezida, abo mu ishyaka rye n'abanyamahanga bamufasha. Ruswa ntiyongerewe gusa ahubwo ni umutima w'ubutegetsi bwe. Ishavu ry'iburasirazuba n'imigambi y'ubutegetsi y'ikinyoma. Mu gihe ibiganiro mpuzamahanga bidafite icyo bimaze bikomeza kwiyongera, abaturage bo mu burasirazuba bakomeje kubaho mu muriro w'icuraburindi, kwicwa buri munsi, gufatwa ku ngufu nk'umugenzo, kwimurwa ku bwinshi, inzara, imidugudu isibwa ku ikarita. Miliyoni z'abanyekongo baratambagizwa nk'igitambo ku nyungu z'ubutegetsi buhitamo kwita ku isura yabwo mpuzamahanga aho kugira ngo bukize abaturage babwo. Kuko bigomba kuvugwa nta guca ku ruhande, Kinshasa nta murongo w'amahoro uhari uraharangwa. Ahari hariho gusa politike y'ubukonje n'ubugome igamije kureka ibintu bigakomeza kwangirika kugeza muri 2028. Hagategurwa ikiganiro cy'amanyanga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babafata buguzi kugira ngo hongerwe igihe ku butegetsi, bigamije gusa gusahura umutungo w'imbere mu gihugu, yaba imitungo ijyanye n'ibijyanye n'ubutaka bwa Congo ku nyungu z'abafatanyabikorwa bayo. Ahubwo hazaba hari izindi miliyaridi z'amadolari zizapfushwa ubusa, ariko si kuri bose. Ibinyoma bigomba guhagarara. Igihe cyo guca inzira nshya y'igihugu. Igihe cy'ibinyoma kirarangiye. Tshisekedi si urukuta rwo kurinda igihugu cyangwa umupatriote, ni igikoresho cy'ubusahuzi gitsikamiye igihugu, gihindura amaraso y'abakongomani inyungu ze bwite n'iz'abakiriya be b'abanyamahanga. Ni igihe cyo guhindura ibintu ku buryo bukomeye, hakubakwa umushinga nyakuri w'igihugu wubakwa n'abakongomani kandi ugamije inyungu zabo binyuze mu buhuza butabogama kandi bunoze, bushobora kwemeza inzira nyayo yo kwibohora. Kongo ntigomba gukomeza kumererwa nabi. Tureke twubura imitwe yacu, twisubize ejo hacu mu maboko yacu.
Imbuojo, umukongomani uzi neza kandi ufitiye igihugu akamaro. Ngira ngo murabyumva neza, uyu muturage w'umunyekongo witwa Imbuojo akaba avuze amagambo akomeye cyane kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ufite leta y'ubusahuzi igamije gusahura ndetse akaba agamije kurinda ubutegetsi bwe ku giciro icyo ari cyo cyose, yaba no gutanga igihugu mu ingwate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kwirengagiza inzira z'amahoro zishobora gufasha igihugu gusubira mu bwiyunge bukwiye. Ni Pilot News TV nk'uko musanzwe mubimenyereye, aho dukomeje kugenda tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane.